I-DCE inkampani leya registered nga-1986 which has been in operation ever since, which means we have the experience to assist bosomabhizinisi eSwatini. Inkampani yaka-IDCE bekung-SIDC iTolo, iyatiwa kakhulu ngema-projects lamaningi lewa-financile eveni. Sisachubeka lapho-ke kulowo mkhakha wokufinansa emabhizinisi aseSwatini sifukule umnotfo. Ema-products ethu kune-corporate loans and equity, la khona si-assista or sifinansa emabhizinisi lamakhulu. Lokutfola kokuthi kulesinye isikhathi part of the financing ngokuthi sale nathi siba ne-ownership of the business. La utfola khona kokuthi nathi sesine-stake sekukhona lesiku-ownako kule business. Yindlela yefuna lapho yekusita somabhizinisi kokuthi akhone ukufinansa ibhizinisi yakhe achubele iphupho. Ibhizinisi-ke lengena under le-equity iyabuketwa, kunetincabekelwane lekumele tibe satisfied before kungafika lizinga la kuthiwa khona hayi i-DCE utawuthatha i-equity ebhizinisini. Ngitawubekisa ukuthi lamanye emabhizinisi vele i-DCE unaso le stake to the point ukuthi nanamhla lokhu sisekhona kuwo. Bosimunye Plaza, Boswazi Plaza, Pigs Plaza, mabhizinisi lawo a-IDCE. Lokutfola kokuthi lakhathi kukhona labanye lesibambisene nabo engcenye kulesinye isikhathi lesima partners nabo. Kunalenye ke futhi i-product yethu yekuthiwa yaka-property. Property ke khona sithengisa kakhulu space. Nako nje lesekuthengisako. Sine-space sema-factory shells la khona somabhizinisi uyakhona kungena atosebentela khona. Akhicite phela lowo mkhicito letengawo eveni, noma uLswati noma wangaphandle. Lesibese ke futhi siyachubeka simsita ngako somabhizinisi kokuthi phela nakangena la kule space sethu sekadzinga kubolekwa imali yekuchuba ibhizinisi. Siyakhona futhi kuchubeka simsite na kanjalo. Siphinze futhi sibe nema-SME loans. Ama-SME loans atargete bosomabhizinisi bethu labasakhula phela kanti nabo baya-contributor to i-economy yaseSwatini. Sibe ne-working capital. I-working capital ngila khona somabhizinisi utfola kokuthi udzinga imali yekuchuba ibhizinisi ngoba kunalamanye ema-commitments lakawendile engcenye yena ube sesothenga umshini ebhizinisini. Ngako-ke sowudzinga le mali yokuthi akhone ukuthi achuphe na i-material latayifaka phela kulo mshini. Siyakhona kusita nalapho. Lengingakusho nje ukuthi yonke ibhizinisi le yendi application ku-IDCE iyabuketwa, kubuketwa kokuthi i-viable, itawukhona yini kuservice lesikweleti, iphinze futhi iservice nati letinye letikhona tincabekelwane noma tikweleti lebanato nje ibhizinisi, including boma-salaries, bo-rent and other expenses that the business may have. Siphinze futhi-ke sibuke ukuthi naseyisatisfye lokubili ibhizinisi, iyakhona yini still kube khona lokusalako phela for leyo rainy day, ngoba ibhizinisi kumcoka kokuthi ithi ikhicita ibhadala ema-expenses kube khona futhi lokunye lekubeka eceleni. Sinayo ne-order finance. I-order finance isebentela somabhizinisi lophola kokuthi yena nje uphola ema-order from ema-customers akhe. Siyabuka ke kokuthi leli customer lakhe la yolisevisa, li customer lelisimame kanganani ngoba kuyingodi kuboleka somabhizinisi imali kanti lo customer wakhe ngale ngesheya engcenye ngo-customer lokutawusa sekavalile. Siyakubuka nalokho futhi siyaliconfirma nel-order lakho, siliconfirme nel-customer lakho just to ensure lokuthi konke kume ngemumo, konke kunjengoba usipresentela ul-customer level. I-order finance-ke yi-product lokutfola kokuthi nale mali lesikuboleke yona imali letawufuneka as soon as ubhadala. Angeke kokuthi libe li-order lakho litawusatisfyeka in 3 months bese i-loan yona seyi-stretcha to 12 months. Cha, i-order finance ngule product la le mali ifuneka as soon as nawe ucedza kusupplier akubhadala customer iyaphela ke leyo loan kanjalo. Siphinze futhi-ke sibe nayo i-loan le-targete ini ema-agricultural activities nabo agribusiness. Lapho-ke sibuke balimi, umlimi kakhulu asengibekise ngithi umlimi nangabe akaude i-contract la yiservisako,
kumele umlimi abe nema-records. Ngiyagcizelela umlimi akabe nema-records. Umlimi akatati nje kokuthi kule minyaka le yendlulile solo ngilima bengivuna kanjani, sivuno sibe nganani, ngithole malini emakethe. La ma-records lawo amcoka because ngiwo la besacoca le story kokuthi umlimi vele uyabolekeka leyo mali lathenge kuyiboleka. Yekugcina-ke i-product lenye lesiye sibe nayo yi-product ye-asset lease. Asset lease ngila sikuthengela khona umshini noma loko lokwekusebenta. Sometimes kuba yimfo lehambako njengema-trucks. Kuyenteka futhi kube yimfo lefana nemakhumbi aku-public transport sector. Nalapho futhi siyabuka vele ukuthi iyabolekeka yini le bhizinisi. Nangabe-ke ibhizinisi ibolekeka, sethi tawuqhubeka-ke inkulumo futhi ifike la khona usomabhizinisi akhona kusizakala.